comedy no NDC for che ya cross social media ono infante comedy mi ka so ya kra ono no wo school o mani nyanyetin nti ya mu bi wo na ye betim ni abro nyama ya adwuma no MPP fo ntie ya na ye ba ye be me na my program ni nyina mo ye MPP adwuma because I no nya ba wo mia life no bi na eleti o me platform we so no enya ba wo mia life no bi na party ya penka mo mu da bi ena ai ba wo mia obuade nti ye defend wo mo mu buade no no manya ba bi page na Ghana ni ankoto nkwase ba ya dia betena ka vintela ne se anese o jo mama na adwumu ha eno ne kanya den utie because ya tie na jo mama eni ni nuamo ye de wo mu din ezu jo mama ne pe edi di sante hnatem jo mama onye ni patitrins no bia Ibrahim mama onye ni patitrins no bia ana Ghana no nyo mu ni wo mosedia eti jo mama betena ka chem say me make speech bia hate speech into what the IP address match me a ene na jo mama wo mo dam de mo na me ka kire eya so ye ndisi ni into wa ba wo so into wo me anka ndisi asema mo jimi mutie ya tena aka ni na ya tena aka ni china sa abronya se ya che no na makonhunhuna no osura ye tie chire ni ye wo be che me a me de ni eduabo me ka kire wo me bo dua se jo mama be di etifie no efiasa snega ye video bi nra Wasimu bodua na monka se future snake on ya down rough. Was that swim rough? Mo wano ni me. Ona nsa wade ne krafa obi so ma. O is about boy what take break. Wutie sister fia baby obi amecham. Me ya down pa. Wasi se mu bod mama dua. Odi mo ne ya na mu boni dua. Mo kasa ta wana na future snake edidi MP before atam na wo frena na ase na frena na dia so what ya santini what ya mamre na se ta mo na future snake eno no nche so ba fie dua wo mama ba se no future snake dia metia ba omi amfra me do on fra me da so mi ami pem na metia na mo me hye ba omi amre ba omi anante eno kre Baba omi ani edi ekuta me no ono ne de ne school de ono ne de ya gene Ghana ho me de na me de gene Ghana ho ba me de save integrity ti ba omi an se ba omi antimi nkasa na do mama say NDC ya ne what say revolution that be revolution akura na wa kire ne edi say NDC for nkura bona no ebitia akura na odi atami hu say NDC for de media atami ebitia akura na wono no say Obi kasa kufuade yakwase ampan na do mama sere ye no wane Doldina to bebrebe da ampam etwa video no ebi na tia no monka che do mama se tam no anu gina platform simpio so kasa akufuade ya che mafia no meso bi so ye gonja mafia monka che do mama se abrantie bi di sabato me se we ye gonja mafia na ni kromfo mafia no kromfo eno mafia semfo nyina me no kasa srem tamale ena ntokomu kuomo ho do mama wo ye srem mafia gonja ni mafia nkwasi apanyi be di president di amfaso na ba esrem what the president di ba omia be di vas keke esrem wonim no me yo omunya astrotef omunya sports stadium esrem fonya overhead omunya asphalt yendi to tamale kore yendi kwa me koye campaign Esumi nyesem ni si dabi do mama kena do mama duba do mama wallahi do mama e beto abama ene ya to ma ene na esremfo bre na nya me na mdana sese se ba omia na ba na sa na ma we sisi a kese oba omia oba ye no mebo Ghana dabi eye wo tam nya me atua wo ka onza ade bia mo de campaign bia Nyankopon tua mo ka me se Ghana asase yemfa ne agro Ghana asase betua wo ka oba o de galamse na ba mom amnesty una okun galamse fo mbupo mutuo rough because adwene bia ne utirim achina ne abo galamse ne tuo achina ne akunwe de wanya galamse kura ne akunu ha now yensuo nyina ase wo so na ba ni ye oba soso afa na SMO wo so oba kufu ade cheche China fo ye MPP amanche China ni a
Muna na mu defend China for. Esi enya China for no munko. Ye timi chiwo mu. Ye ti kromi ya. Na nado jeje China for excavator. China ni o. Ya jina excavator se mfanye Ghana community work. And this is for so montiase. Ye ti kromi ya. Na nado kra machine ebe chama all the community say. Ye mfanye rural areas ejuma. And this is for edi yedede say there be. Montiase. Momo de mo de yeri 2 grams say. Momo timi kwa kra machine banam de kogu grams say side. Yami, sorry ya. Yami so on the one track and beam. Asante region, and Muram no better. Yami, sorry, I know the Demuram. Now, better me can Yami as some aquasi and penny no. So, Yami, say Yami, where you gone and you. So, Muncha baby, Yami free, and maybe you're free. Yami will show out him, say. So, Indian, so a Pakistan, so where you did, who was Aquano, and Quasia no mother from political party organ. Nanka wo ukuta broni kala yami mutie mutagina yami ukuta broni kala kani nyansa ya brofu nyansa enso sa kwa no okwe Ghana politics e ode na Jimmy pa number 1 and this we Jimmy sin obi ya yami e Jimmy obi ukuta broni kala enso odi broni agene Jimmy what was second na japade nyina agwase awagye chese of Ghana e dey na chese ni moja ya Ghana moja and then this for fan kwasiafo no mu jina party nim no mu din kwasasa mama se me ka mama odurima mama buru wawa ni mama tiere aka chono ye tira de ye kufuado no ye de bebe ye una ye de bebe ye uchina watch abronye ye beka Kevin Taylor ye adwuma we at work apotam me de ya me bodu yo me se me peduabo gabi ba do mama ko ade o ya me bonu dua me peduabo do mama ntime sie duabo and this ntime tie duabo because ma jimi do bo mu dua na alupre ba ko santewe alupre na ba tia hwe no enya ministers do mama na mu wani Ibrahim mama say gban no ma tia hwe edua no bo do mama ne ma da ne yiri ne ma betu kwa no no bo mu dua ne yiri de no ntan ko bi one de emfa no to nchen da mama na mu no edo ade ne girlfriend to kwan edo ade ne mpre to kwan no na de agye no yetia na mu create se wa brodi to akufo ado so president Ben na ba na yira ye adwuma amaga na se na akufo ado ne ba umia president Ben in the history of Ghana president Ben na yira timi twepan etra office in the history of Ghana akufo ado ne ba umia wo mu no mama mu wo mu o mo yira mu timi tra office etimi ye bibi mo magana enso mo se de ai ekufuado na mo de se wa bruni se na Kevin Taylor de Jimmy na mo create stories na mo de to Ghana fo Jimmy fo ntim Jimmy fo na wom no na Jimmy fo na koto aba na Ghana fo bra me tell me bro sha agudie de gugu mi kom no tie mo ka chara no che we mi wo be 5 kragu ho agudie nko a bra mo ka chara no nti se be trana do mama president me nkasa na do mama town no de o ka se be cho ya che abronya on se agp no che abronya mi gira so on se ne nkwase anche no che abronya na on se ne nimagu ase on se ne wanya bad record because abronya ba ko che no agp kuta bad record because agp record no forever and forever it will still maintain nobody can delete that record because agp record na time only IGP obaya one for pepe ye no bechiche other opposition party no chiwo kunu abronya nwa ganeska abronya yankwa mrem se wo man krono but ochi abronya because IGP no selfish interest and what abronya 50,000 Ghana cedis we nya record na so abronya Ghana ye man contract went to me anya abronya wi ganeska na ye num kwa but we anchi abronya say we committee any crime against the country but how dey otia abanfo fro baba obetia say do mama watam Ghana japade dia mani nua ni Jimmy no wasem yanka obetia say do mama what the Ghana japade amani nua Ibrahim mama obetia say do mama what the position ma obi oguta certificate obetia say do mama wa ponti abaya bia na woni and he say
Only doctor the certificate on call doctor scooter. Jo mama and I'm saying get to suit. Jo mama an appointment. Get the Ghana ska and the Ghana Chinatum and 1 hour here after that and next government. And the Jo mama from Ghana never catch. Dear Jo mama from Ghana never come. The next government. Medical, yes. The next government over here, yes, your mama, or my Basibatari apartment, Basibatari, no one talk other, your mama time, no, and no got to talk as a mono, Yamuno, no, I did double salary, no, we are going to stand with them, and no one about it. MPP time, young teen said there be circles. Me can natural, I preach gospel, TD me can. MPP time. On this ya say, oh, ya change unto me, we are gonna scatter be as unto me allegedly what the contract, ya shame one MPP ba obeshum. Obe baby again japa dia kodi, yantie na kufa de beje boxer the freedom mama yawo. Yatie na kufa de beje boxer the freedom mama yawo. And now we are yatie no kuje to bro kwa be na so say, one no cry any part of every reserve him because he the kind japa dia che. No kuja to minam kan. Kuja to na kan ye. Abrokwa. Anu wani president that because yes so ya ngoni we mani ni bi. Ya bi de ya mani ni o. O kuja to say there be president no o mayi na frim. Enti won waja. Waja la bi abi. Share ga na handisi o mu ya fon say. So person the president when this man just o kwa sorry. Se one cross on the battle cause assembly sidia no money say o Christopher no beto oba a Christopher high majority and no kwa no mudi Jimmy a Christopher kakra bi o ntia this sidia one cross on the pa na say Allah wakwadu Allah na so wa kosa kodada no akọ no de reja kodada de o fe nyame ne se da bi NDC na party MPP akanfo dia nti bamo to oba mom na so obua nkramofo mu die nkramofo Kramoni ben NDC di na di party no want me fendi kramoni ni enimu da woso sa kanfo no a Christopher beto tiamo MPP anya da board there omo de ba omi akire de ba omi akire de litrim nya senti a Christopher so omo an ye pe e betimi si NDC bo it can never happen in the NDC government. NDC cannot bring any Muslim because the culture Tina sometimes metia me so ye kremoni ahun bompa se ba omie ni president ene sa kremoni bia ntimi ni president of Ghana what the bonu wa Ghana ye nchew na do mama be chimi kam se me poto mama dua kona kono mu de mutie si asante fo ne de dua body o me ka kira wona nya kira me krom woni me krom enso bo ya frana ya fra me bonso ni di kura kira o oba fa sa racha ya mo boni dinsa enti ma me mo botin ka me ka kira no because me so anu na ya mo ni dinsa enti me basa mo bodin wodi edin kwasasam na wodi fo na kasa wa dwale aduro bi o wodi fo na kasa wo ye wo su bempa wo na akohia Yesu na Nyankopon na Yesu na wo tumi yedi tumi ba na wo wo sha video no yankoye no minio oh yeti ya do mama ese wo the IP address beche wo su bempa twe agrada su tu criminal wo su bempa kola edu beche atwituo ma woni short Usu and pass not arrest watch agrada can pay back up. Na me so agrada issue no sometimes me won information say come dey kum na me bom wana Ghana 40 dey ntia agrada ba ne kuru no esia ma no ya kwasea agrada me bia YouTube wa na me wo UK na YouTube no me kuta password and am the password amount now they try to take me out from the YouTube because YouTube was sending messages say sikaba so ese the bank account to so na omo yi mi me free so obi a yache ne yiri no edwo ama yese obi di jime so or the account akoto so omo yi me free so say ba me hu so omo the bank account to so omo ba gis Kennedy monyi ni ai
I am tia hey me tia for YouTube o di tia boy no tia me ni mniska ba kokora me se me framo na me obi aka me ye chia grada na kwa yina from YouTube me ni tam na moma yi me fisu amo me metena me ka grada asem e me wasi mi tam because grada no kwa me kogina mu anto ma no musi me nya obi ama no obedi di matam nti sa mo so ya chi no na me sa me anya adobi ma no na mo sa yi me firi ni YouTube so there's no need to waste my time on a grada yes after all me nkoye we me nu obi ani asem de metima gina mama na mkogina mu ano e do time say na nanom hia na wo mra na ase mra na ye frame na me ko ya frame na me se me nko amenko e sa na tie etimi metena ma ye me wesi me energy ni ma ho de metetem because YouTube no anya grada issue me minute ma YouTube o e obi mo de YouTube na ye me wa videos o me phone so a because you ke kura metwa me nyata mama ye de tin ubo wase ma delete atogu na me watam immediate na se me betena kasa kire nipa nyame dia nsa me di pesika no ntimu amudi pesika na jemese no ahwan ya chewo mumutimi kasa ya munya video so boto mu mame esia makogina na asore na wode amame nkansa mumye to programs tie me wesi metamo me say Kevin Teller tie Kevin Teller say amanfo bonitin ye bonitin say han ono Kevin Teller yanche no eni achi abro nti wonte ase Kevin Teller nanka wo pese yanche wone yanche sabato mi tonyame se ka dwo mama ni Ibrahim mama ni nebusuafo nyina me mechi o mase because of wonti me bom dua bia o de fasoro kura bia bo benyom e ba fo mo mase o nyina ko yanche wo yeti kromia eno na makwa video a yesi akwa bi di tike wonte ase se makobo yewura wasi yewura Ibrahim mama o ya boa tike wo ya boa ade ya makoka sa manatia yewura Ibrahim mama amemro kwa akwa yewura Ibrahim mama wo fra Ibrahim mama yewura na Ibrahim mama kwatena wo se adwempan ne di otumfo atem atwempan ne di otumfo atem na adwempan ne firimu a Ibrahim mama akwa bonsa otumfo ya mama ye no Ibrahim mama ya wuna yi na sera ensansa no kobo otumfo mo ya be pushina mo no akobo by force na otimi twalu prema apia stadium ene kwa me mfie so kobo adwempa hene nsa otimi chi bakene ni mato so obehwem because na ne kru bake kru du otumfo atem ambetam si Ibrahim mama engineer wosu eskani wobodam weskani na wani na busuafo na di o hey weskani wani na busuafo na di utia mka chara ni mani mmiri obisika wanya anu tina mtia kanja podi nsemfo na maso mu kuma na makeka tena ena na wade odi forma gro ni forma anam se wadwene ba yatuma ye beto se wa ma obesua kasa empra